dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu Stereo Gaming Niša i... Ne snimam ja. A, ti ne snimaš. Da, danas igramo Minecraft, server je Minezoid. Ovo je neka nova mini igra Wasteland, tu imate pištolje, pucate se kao PvP, samo što ovdje se gađate pištolje. Crko sam! I normalno ja sad nemam ništa. Kit. Zašto? Ej, ovdje ima super creeper. Šta ima? Super creeper. Jele, koliko je brzo. Ej, ima kit tools. Dobijaš colt i sve što si dobio na početku. Čekaj, zvolim mi telefon. Evo me. Što je? Colt, damage, 8 accuracy. Koliko accuracy? Pola. Idemo... Čekaj, prihvati. Ne mogu sad. Lele! Kome to udara? Koliko su... Aman! Lele, to me Herobrine gađa s pištoljem. Čekaj. A jesi ti na Wasteland portal? Da. Ok, onda stižem. Stižem bre, ću te tepam bre. A daj, kako me brzo jure toliko? Ajde brate, ću vas tepam. A ko te juri? Pa svi. A ne. Lele i Herobrine. Dođi kod mene. A gdje si ti? Pa teleportuj se. Aj, ne. Ajde. Vidite koliko moćno izgleda pištolj odavde. Jel me ti udaraš? Ne. A, o tome Herobrine, kako je brzo došao? Koliko moćno izgleda pištolj kad gledaš ovako. Drži u ruku pištolj da vide ljudi. Vidjeli smo. I gledajte tamo s desne strane. Pucam non stop. Čekaj, koliko može kit tools, staj. Na 20 minuta. Evo ih ovamo super creeperi, da gađam. To, ubio sam jednog. Pazi Herobrine. A, viđa! Brate! Šta je to? Ubiše me, pokupi mi stvari i ne znam šta radiš. Bandit, ubio sam je. Čekaj. Herobrine se zove bandit. To pasa 025 pa kad možeš prihvatiti. Ovo je kao, znaš ono u Counter Strike, Zombie Escape. O, dobio sam dijamantski mač. To, prihvati teleport. Čekaj. A lako se ubijaju. Mhm. Si mi pokupio stvari? Ne znam gdje su. O. A ne trebaju ti, ja snimam. Pa ti snimaš, ali... Ja što nemam sa šta da hodam. To jest imam noge, ali... Nemam pištolj. E, dođi ovamo da ti dam nešto. Stani. Evo ti, dođi pozadi. Mislim da znam gdje sam umro. Ama stani, neki zombi te juri da ga ubijem. Brani me, Acer! Evo ga ću drugi. Parej! Drži. Dijamant. To. Ovo mi ljudi najbolje pantalone na svetu. Ko shorts. 3-4. To je to što se tiče ove epizode. Mala je kratka, nije mnogo dugačka, samo onako neki uvod za nove mini igre. Snimat ću se duže, samo da objavim Giant. I to je to.